ngawasibi baboshiwa abantu aliveli igama lami lapha kodwa ebantwini ngumuncu lokhu ongakwazi ukungenzeka noma yini egcine leyo nto yenza uhlaselwe ekhaya kubuyela amagame ubaba nje unenhlamvu emzimbeni yizo lezo gameko lezo. Mfowethu singeke sisho okuningi esizothi siyafisa ukwazi ukuthi seniyazi nje obani abathinteka kulento empini yamatekisi yaseFaraday igama lakho liyaphinda lithinteke futhi lapho ngithi usitholo osanda kulimala igama lakho liyathinteka lapho futhi. Hayi ngoba kuningi abahlala bekwenza ngiyaqabwa nje kokubili lokho akukho engikwaziyo ngala ngeFaraday nelokhu njalo kodwa kukhona osekuphinde kwaqhamuka okusha okuthinta iuline wasezoko kodwa lokho ngizocela ukuchaza sekugcineni ngoba lento izigaba ngegaba ngoba lamhlanje ngifisa ukuyikhuluma baningi abantu abadi kanti ngempela ngilinyazwa abantu bakithi endaweni ngegama lami bambe belisantuza ebantwini ngendlela okungasiyona mawusadlula leso sigaba sadlula leso sigameko leso ngiqela kwesesithathu uthe mase kulokhu njile ngayi ngaboshela imoto eGoli hayi ngithe mangiboshela imoto eGoli ngiyokhipha le moto ePitoli hayi ngafika sekulate bathi ngizoyithola ngeMonday waphoqa ukuthi ngilale eGoli ngithe nje ngene eForce Lawrence ngivashela abafundi nje lapho babe ngihlasela bona abantu bangakithi abekho manje laba semseni ngihlasela labo bendawo engeke singaxabene nalutho nabo bathi le bantu bazobambakala bababona isigameko singakasuki bahlakazeka babuya sebengibamba ngamaphoyisa khona lapho engixhobela amaphoyisa kwajikila hayi amaphoyisa naye ngithatha lapho efike ezongithatha ngemethe ethi ngala omunye ungcobo kwakhona ngakithi enqondo ngithi hayi webhuti lo muntu okhuluma umuntu ebengizona naye kodwa futhi washona ngiseThekwini bengihlala eMoben Heights angihlangana nalento ngibalela kuyona lileli phoyisa hayi lethu 30,000 ngeke sikufaka ngaphakathi ngithe yani leyo mali hayi lathi ufuna nobumala unazo ugcina sikuvalele ushuthi siyobhela usubhela ngaphakathi ithi angihlangene kodwa lento ngibophela yona lo muntu washona ngiseThekwini esitutulelwe eGoli hayi bangibopha ngahlala 3 months onke ngaphakathi eBosberg kwafika inqwaba-ke amaphoyisa asethembisa ke eza manje nalezi ntathu ngihlale ngibalelwa zona ngisesekhaya ngaqali lenkinga ekhaya kubulalana kade kuhanjiswa zona phambili afika namakhesi ngithi amakhesi amathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le ngathi ifoni ngakwazi ukuthi ngithathe ngafika ngishiya kwi-reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo selapha e-reception ngacela ifoni ama-security nanginika bekhona la ngayivula bathi angifaka iphethi ngayifaka ngathi ngicela lama-date nawo lo WhatsApp ama-delete into iyahlala no-3 years nakulo WhatsApp noma ngivuselela kuphuma lutho nitshe konke lama-date engibala kuyokubona lezi zinto engikhunyelwa zona ukuthi yimi engenza le nto lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlala ekhaya mina ngihlala la eGoli hayi amaphoyisa nampela ethi ayangena athola ukuthi into elandelene lapha ukho nokukodwa nje ukuhlobana nalento ayenzeka lapha into abayithola manje ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela esasikhuluma khona ngoba WhatsApp sikhulumela into engathintani nale yanto hayi lalela iphoyisa futhi hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha ukho engabe sisakubanga la noma funa masibheka ngoba uline siwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayidonse ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawuse bakhomba ukuthi ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngalo la ngishona lo munye ngibalelwa kuye kulento hayi bengiyeke lapha likho icala langithatha laseThembisi ngokubamisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe lapha phansi hayi ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje ulethe ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlangene yangihlukumeza kakhulu kuthe ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabo hayibona kwenzakala nakho lokuthinteke ezintweni ezithinta indaba zabo zonke ngithi akusho ukuthi sebeqala phansi labantu bakithi ngaqala wenze njalo ukuthi basemva kwami bafuna ukungijuphula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthiwa hayi uwe olimazelo ngidonke futhi ngisekhaya negoli ngakhansela ngo-2019 angisondeli kuleyo ndawo bengiza mangizorekhoda kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda hayi ke
kuthi mangisasola lento ifuna uqala phansi khona futhi uma umuntu okhokhobisa lento ngoba udlame labanqulu lwakhuzwa nge3 January kwavunyelwa ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwa noyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazathi ucela ukukhuza abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento omunye wabantu abadala bayibasho engeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywa lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuna ukuthi ngithola kufakwa igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento ukubona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinzo lungabibikho ngayithula ke leyasifela hayi ngiyilandele indlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyifika ikhomba futhi khona abantu bangithi abaselenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana na alright iyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobe osanda ukulimala ebuya futhi ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini eplazini ubaba ufuyele khona mina inkomo zami ngiseyikhazo afika amaphoyisa ababulala beluzi ngenduku amosha nje yonke into endlini akukhobeluza kukhona ukuthi lapha kubaleka umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinteka le ndabeni yeRasithole kuthiwa ngihlala la banana belungu ngithi indaba engasithole kulo muntu ulimale ngisestimela eMoli eMpumalanga bengino 2 days ngifikile eMpumalanga kuleli lovukulelo hayi iqale lento ngiqale ukufuna manje ngiyifune manje ngoba police station segoli ukuthi hayi ngicela uma ube banalo ulwazi ukuthi ubapha abaphethe leli case lasithole mabe nganje eMpumalanga estimela eMoli eDebonets ngangihleli khona cishe sahlala 5 hours ukusuka ntambama ngo5 cishe sahlwana ngo8 la sahleli khona kodwa kumanje ekhaya ngoba kusena lesimo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya ngendlela amaphoyisa afika bakhombisa umonakala wenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mefika lapha ekhaya ngekusala emuntu ebaleni information ekhishwa abantu abalehla umkhondo olandela amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukubona basaphethe lento ubakhuzwayo akumoshakale kunjalo ingozi elimala uJobe lo useMall bukhona ubufakazi bokuthi wawuseMpumalanga eMall indawo owukuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo inamakhamera ngangishuta siyiphuzela futhi phela into engiyazi manje nje kwathi nagcinana namagenge ngigcina nezo mangivashe lo mbomzi abami lapha nosibalo khona osibala abahlala khona hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibilo banayo izolo sasihleli khona kusasa futhi aphinde sabuyela lapha eMall sayehlalela khona sasuke lokushini ngisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathiwa bayithinta ifoni mabeya nje befike bevula amakhamera lapha eDebonets bofe bengibona ngoba ngibasendela ngangigqoke kanje fika lapho niqale isikhathi esokuthi afika leso sikhathi eMall into lengayingena zu2 engizazi ngiyashona ngafini verify khona amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha ngihlangana lento engilandelelwayo namanje lapha lento yenziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha ebuyafuthi ukuthi amaphoyisa afuna namhlanje sifuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni waSithole ngabantu abakhanda into beyibona ukuthi ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungole khona kuyobhica igama lami lapho ukubhica umndeni wakithi. Right, amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa asegoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala kwaZulu Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu. Ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayewazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlala ekhaya ngihlala nakhona eplazini yamasosebenza nje inkomo abelusa abahlala eplazini. Wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station esiseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika eNquthu nebala aphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazi ebuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ungenile lo police station ngokuthi ngidibane naye khona ePetrobia angangazi ukuthi ubuya ngabona vele uzophinde futhi ngakhelela ulayini ukuthi uyangibona mhlawumbe ngila eNquthu enzele izinto zakhe azenza kumina angibazi khona ungena epolice station. Okay kodwa unaso isifiso sokuthi
uxhunyaniswe namaphoyisa kuze amaphoyisa ngoba kubalekile ukuthi alenze uphenyo kubalekile futhi ukuthi usondelane nawo ngoba kuba buhlungu ikhathi eziningi mangabe kuba yiwona agcina ekuthola asisho ukuthi khona ayakwenze kona ayakubophe kodwa kwesisikhathi ngoba phela asuke engabhaliwe kokunye ukuthi asuka amaphoyisa nawe mhlawumbe usukuyitshela ukuthi yibo laba enijahana nabo uyithole sekudaleka inkinga engenasidingo so kubalekile ukuthi uma udingwa amaphoyisa usheshe usondele kuwona uyilungise nawo eyamaphoyisa siqale sixolise mfowethu kakhulu ngobuhlungu balento uthe ubani umuntu owenza yonke lento ngeke ngikwazi ukumdalula la ude mase ngiqonde namaphoyisa ngiyawabeka nje caca amagama abo ngoba lento yomoya ingagcina ithatha iyosebenzisa igama ngendlela ongasiyona kodwa ngoba kuhle lokuthi amaphoyisa ngifuna ukudibana nawo ngoba sengigcine ngifonela amanye athi ayangifuna kodwa akukho engibonile kodwa umuntu amfunayo athi kuthiwa ufihlwe yimi engimondla ngithi ngimondla ngani ngoba ngino 2 years zonke mina ngingasebenzi ngihlalele ekhaya ufihlwe yimi ngimfihla kulo yabo sizwa kahle right mawuthi amaphoyisa ase South Africa noma ungekube nasiqiniseko akhona osuxhumana nawo ukhulumisana nawo mfowethu siyazolana nawe kakhulu nathi siClean Governance sizozama ukulekelela ukuthi amaphoyisa ase South Africa sizwe ukuthi ungalekeleleka kanjani ukukwazi ukuthi udaba lakho luphatheke ngendlela kepha ke asikuthembise nakho uma ukuthi osolwa kukona kuyikona asinawo amandla ukuthi siphikisane nengalo yomthetho kepha ukuthi ukwazi ukuthi ufike uphephile emaphoyiseni singakulekelela kulokho siphinde sithembe ukuthi mfowethu uzokwazi ukulekeleleka igama lakho liclearisheke angithi wena uyaqinisekisa isizwe silalele sonke mfowethu awuyena uJaskey lutho mbumvu uyabona manje nje into engakwenzela yona mathiwa nje uye endaweni yakithi kwakhomolo ngaphezulu ubuze nje likhona nilanga elilodwa la wabona uDlubhek ukuthi ukhombe bani wakwakhomba bani esibhamu noma wenzani waba nje selwa nobani uhlupha abantu kanjani nodwa umbiko ngawuthola kodwa abantu abakhanda lento ezizweni kugcina manje ukuthi ngoba phela mina nginegama lulula igama labantu bayalazi kulutho umuntu emukela into akayizomuntu ewumakhelane wakhe ethi hayi lo muntu njani lo muntu ukhanda into yakhe ewubola nje kulo muntu akalimaseke isibila sipikisana amaphoyisa awenza umsebenzi wawo mawukhona kufuneka kwenza kodwa abantu abesukusebenzisa amaphoyisa ngendlela ongesiyona into esuke ilandela umuntu ethatha amaphoyisa wasele ngokuthi yena ufuna ukuthi kuhlukumezeke lo yamuntu wase nenjongo ukuthi kufuna abe lo yamuntu ulele phansi ngomthetho kubhlungu bakwethu asike sikucacise lokhu umculi lo ophila ngawo umculo so ke sizwa ubhlungu ngoba uthi umsebenzi wakhe useze wawuyeka ngoba ufaka impilo yakhe engcupheni akakwazi ukuthi aqhubeke asebenze namanje uthi usekubhaceni akakwazi ukuthi bazile kahle beumndeni ngoba kunenkinga ekhona ekhaya and kumphatha kabi ukuthi kuzoba salimale umuntu kukhonjwe kuyena kuyinto ebhlungu uthi bangaka abantu asebekhonjwa kuwena bawu10 laba nje abalimale ngodlame umzala kuphela ongakhonjwanga kumina kodwa bonke laba bakhandikile kunjani ukuthi akuba abantu ababekwe egameni lami kuthiwa uDlubhek obulele bonke labantu makuhlangana imihlangano community efinazo zonke lezi zinto phansi usho ubuze emhlanganweni ukuthi lo muntu obantu uhambe kimi ngangabangani naye nje kodwa nje ilanga elilodwa phela ngikhuluma ngabantu bala endaweni ukuthi ubani owasume ngangaqabana lo muntu sibangana ukhona umuntu ongaphuma kube ubulala umuntu wazimbulala likwenza kwaze kwanzima awuyitholi impendulo bathi ubabulala nje bama futhi kunandisa ngobe yini ngoba phela lento iyangidida ukuthi mase bekhandile ukuthi uthimi ngiyavuma uthimi ngimbulaleleni lo muntu benzeni waweza ukuthi ukungcabene naye kubathi sibangana kwaze kwanzima abantu base South Africa Clean Governance has been requested to air this evening nango umntwana wezwe lakithi eSouth Africa officer ukuthi aclearishe igama lakhe mfowethu kulungile
Siyabonga ngesikhathi sakho. Sizozama nathi ukuqinisekisa ukuthi usizo lokuthi ukwazi ukuxhumana namaphoyisa uyalithola. Kukwazi ukuthi kulungiseke udaba lakho. Kepha siyakuthembisa ukuthi uma unalo icala asinawo amandla, asinake singakwenza. Angithi wena uthi cha lutho akekho uhambe ngesandla sakho kulabo abahambile. Ngisho yedwa mfowethu ngoba nalamhlanje ngihamba leli cala ngishaba kubomufa bazi ukuthi ngaboshela into yakubo akunafakazi akunalutho nje ngithu ngake unandiswa nje ngami lapha eBosberg. Okubuhlungu kakhulu amaphoyisa maye ngibopha ngiyathola ngaphandle angena ema-oneni ngokuhlukana kwawo athatha imali kwelinye athatha 30,000 kwelinye athatha 20 athi ngithi ngangithunywe yiyo lawo ma-on ngiyaphuma ngiyanuka phuwe ejele ema-oneni ngento engayazi yodwa amaphoyisa asebenza ukuqoqa imali ngegama lami ema-oneni ngaphandle. Yabona bani lo hlala eceleni? Hayi uyikhulumela ngefoni lo ngahle. Oh, okay. Right. Sesiqeda mfowethu uthi noma ngakuthiwa kwenzekani wena uclean awunasidumbu awunamuntu ombulele kukona konke lokhu uyasukeleka. Njoba ngitshela nje mfowethu nayi ifoni mhlawumbe mina neminyaka elako 6 ngiyiphethe angazi ngiyishintshe. Ngakhuluma manje athatha le phone yawenza konke umhloli bena akuna into engithinta la kundikhona into engawabulawa yimi nezandla zabo. Okay. Kodwa ngegama labantu asebelakhile ebantwini mabefuna ukubulala ngesikhathi bekufaka leyo nto namanje nje ngoba ngiqala ngiyibika lento angibhekile umuntu wasithola ozoza kimi la akuvele khona umkhuhlane kuyibo laba seduze ade kuvele kuliwa nabo ade belo behlasele ekhaya bafuna ukuganga kubafuna kube lento ezokuthinta ngathi kunomsindwana khona lapha mase beqhamuka ngemuva befaka induku. Kwaze kwanzima. Okugcina engifisa ukukwazi endimeni yenu yomculo awunamculi omsolayo noxabene naye inkinga uyisola kubantu bendawo ngasekhaya. Ngabe udlala ngabaculi qhawe amachegu nje amaningi mabili mathathu nje akakhona lapha ebuya futhi abulala nje le ndawo ehleli kuyona. Yilo ngahlala manje lo abalelwa kulezo zinto labo bantu labo ukusebenza nje ukugaka ukuthi konke la kufuna kufike khona abantu yibo abakhanda lawo matulo. Siyathemba abantu base South Africa nimzwile uDlubheke eyisholo yena ngomlomo wakhe akukho umculi kaMaskandi ake wathi uyamsola noma uthini uthe amaxhegu alapha ya ebuya futhi nani bantu bakithi yekani ukubhebhethela amanga nisho into engekho kumanje sinalenkinga esinayo nje amanga yekani ke nani ukusebenzisa amagama abantu angavange abalwe umuntu nilokenwa bhala la nibhala nento ezingekho kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi impilo le naye udinga ukuphila njengabo bonke abantu kubhlungu ukuthi aphucwe ilungelo lokuphila ngokukhuleka agcine esesabela impilo yakhe ekhamba thiwa ubulele abantu siyaxolisa kuwena mfoka khuzwayo ngesimo obhekene naso sizozama nathi ukulekelela la solekelela khona as clean governance in terms of trying to make peace phakathi kwakho nomthetho kodwa ke kweyakho nabangani bakho labenijahana nabo asinawo amandla ngoba asibazi inini nazanayo mfowethu uNkulunkulu angathi angakuphephisa namathonga akini sesiyokuxhuma kusasa sizame ukuthi senze ukuxhumana phakathi kwakho nabo umthetho siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Mbomvu nje ithuba unginike lona nasikhathi okunike sona okwesibili sengicina ngibikile lolu daba enkosini. Okay. Ukuthi nakho ukuthi nanto udaba befuna abantu abadala endaweni befuna uzosiqalela futhi lenkinga esisuka kuyona isihlalo sabantu iminyaka emibili behlele ekhoteli bayiqala futhi ngokuyikhokhobisa ngezinye izinto emuva sengilifakile enkosini lolu daba iyalwasa manje mangabe sekudlulele konke lokhu uyophinda uphindele emculweni kaMaskandi noma ngeke sisakubona emculweni bekunje ngoba ngihlamluka namhlanje nobani la khona azi ukuthi anginayo sikhi sithe nginaso mina endaweni engaphandle bakithi bonke lezi zinto engikhandelwa zona komsinga futhi kakhulu impela emsinga bangibona sebangiqedile abantu bakithi kule ndawo ngingaze ngithathe lutho nje lwakhona yikho namhlanje ngigonyula ukuthi akekho umuntu enginenkinga nayo ezizweni zasemsinga
ngiyaphila futhi nabo abaningi okunamanje ke mina kulula ngisangenza noma yini ukuthi ngibuyele emculweni ngoba namanje ngihleli nayo imiqulo yami eright ngibona ukuthi funa bese ngiyisebenzile lot kunzima kwakuthi egoli uzoya kanjani ngoba labantu baphithiza yonke indawo le koze kwanze bakwethu siyabonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu akusingathe nenyanya zakini engathi ungaphepha kona konke sesiyokuxhuma kusasa sesizame ukuxhumana nabomthetho siza ukuthi udaba lakho lingahamba kanjani inkosi ikubusise siyabonga ngiyabonga kakhulu umbongo okay bakwethu sibonge kumculi kaMaskandi oye waba nathi namhlanje ezobeka udaba lakhe la engaphathekile kahle khona esolakala entweni embi esabekayo nani bantu bakithi siyabonga ukuthi nibe kanye nathi nisivakashele kulesikhathi manje siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzoba nomusa nakunina